Fatap ki he o tua mafi o ku afio i langi. Tapi ho iki ka maha tau whanua. Tapi ki whawhikau i no matoto. Haku maha tau kei wholofola. Pea ku kore ke u hufanga tuai. Tā moko ai whenga maari e ko ni ke whaiha. Taitari. Elei, aki mo tolu ko toa pe mo wanga maheni. Ki mo mata ia ai polokalamani. O ku tuku atu i he ope. I he wiki ko toa pe. Polokalama. Hako wholofola. Asiasi au fitu taitari atu. Ke hea ele ngau mai a eiki. Pea i whiwhia mawai hen ke taitari ai whaiwhikau. Ino ke matoto. Fuoloa whau e whipulinga ki. Vea mawhana mawai. E whaiwhikau toko ua. Ai whakai atu te koe. Tawangi pe hanga e sihova whaita pekina koe ka mahokoa. I he ngau e mo fuesia. Pea mei he... Pea mei New Zealand. O whalai te koe. Ki mua pe whawhikau ki ta hoko atu. Kole te koe ki whamai mua hata lotu. Ki kamata ke ta ko wholofola. Pea ta hoko te pe ta tala noa. Alo. Maro, tau lotu. E o tua mafi koe mauta mai moho alo ofa e awhiona. Whai tau poi kina mai e ngahi lau maari e hono ko toa pe o nau mamata mo whanongo mai pe mau kawhataha i he o pe e o tua. Ke mua lau maari e maani one a whiona. One whakatoka lelei e ngahi mea hono ko toa pe i ngahi lotu o mai ngahi mo ui. E ngahi lau maari o mau kawhataha i hoa koe ni. Taki mua koe pe ke mui atu. Whakakato e lotu whai e hoa koe ni pe milangina. Whakao i ngahi mea utonu. Peo makore e tāpua kumele rein ko toa pe. Ia kalais ko alo, ka ko mau whamo ui. Amen. Amen. O malola he tu whawhikau. Ai, lotu whawhofu, kamata ke te programa e huan. Ko e le soni hono hiva en. O hulu le soni wikini tohi maa ke vai tātaha. Pa me vesi hono wanima. Pa te ulawa te pe vesi wanima, pa me wanoa ka taki. Pea o ka mou ka tuu o lotu, whamole mole. O ka pau mou kovi ia i a taha. Koe uhi ke whakamole molea e o mou tamai o i he langi. Ho o mou ngahi hia. Pea ikai te mou whakamole mole. Pea e ikai whakamole molea e o mou tamai o i he langi. Ho o mou ngahi ang hala. Koe le soni koe veste fito ia le soni o wikeni. Koe le soni ono toluna tau sio ai ke he ngahi controversy. Na whianga ngai a kalaisi moia. E koe le soni ono tolu. Mako fo i talanoa na whai ai koe whianga ngai na tu onimu. Talanoa koe ni. Koe le soni o wikeni. O ne le koti a te whianga ngai a kalaisi pia mui kau taki lotu ai pe. E tau nake toki ospen ho talanoa ke tai mahino. Ai ko te wharea pe taha. O wai pe tu unga kua o kia e tai mahino ku kui moni. O vai he tai mahino. O vai ai o ku aruia ki he le volo o ku o ikai ke ne fie mahino. It's not the same as o tai mahino. O ku wai ka tu unga. It doesn't matter pe te ke whakamatara i whewhe. O ikai pe ke fie mahino e au. O kai ke ngau tai mahino whakamatara o ikai ke fie mahino. Pa koe nau toe liu atu koe ni tu hono. Tala noa koe ngai tāna o ke ni. Koe ulaki wahe na laki wahe ki he wahe hono ngofuna e tohi a maa ke. O ku tala noa ia ki he ministry a kalaisi me me whiunga mo tae tōru pe mo konga. Koe wahe taha ke wahe taha ono e tohi a maa ke. O tala noa pe ke whai wike whaka osi o kalaisi ki mo e kolosi. Pa ko fie whewhikau e ho wan. Ke takau whataha. Pea ko tui pe whewhikau i ngahi whehui. Hoko at koe ni te ke tala noa mai. Pa whakoi pe tau moui. I ngahi le soni tau lava to. Pe me ngahi pot fola e whaike tala noa i weekend. Tala noa mai nge ki he whekau i si isu ai ongo a ko ngā ke na alu o mai a asi.
ke heka i e ne hua ki Jerusalem pa mo le soni o tau lava wako mi ai tano mi ka tak whawhikau. Malo pito ai vahe e sunia, ka tupe mua ke uhoko atu ke tari e whehu i pe a hange pe koi whai kei e lawe lawe. Te whai pe ule rei taha ka i he tokoni pe mo tataki a lau maari e ke lava tari le rei a ki a e whe. Kai hange koi ang mou mea i e kainga whanongo. Me he vesi urua ki he vesi hono ho fulmataha o vahe tahataha. Sai koe tala noa ko niu mahu inga au pito au pito. Peko uhinga kou pehe o ku mahu inga au pito, he hanga tala noa ko niu seti e touni peko fo i tō, ki he toinga koe hoko hoko atu ngai tala noa koe te tau hoko ki ai i ngai vahe koe ka hoko. Aia koe nau hu mai ni koe ki Jerusalema, koe whakaukau uraki pe koe ngai oin mahu inga pe ko wheto o mai ki tau vahe vahe ai e ka waka wholofola, ka unga kristiane. Ko meang mahino ke te ahu ni e tohi a maa ke okay, o tua pe ai o tua. Pe ko uhinga en. Nai talu e ne seti e na ia pone palani o e whakamo ui me he kamata anga. Ki kite kau palo fita. Re koti pe whanonga mai ai tala noa ko ia e whai whakamo ui. Ngā o mai ni ke tohi a maa ke o tike kia me ea li riu e ne palani pe ko ne purpose, pe ko ne tamu anga ue. Koe haere mai nea eiki, ke ni hanga whakakato ngai mea hono ko toa pe ko ia, tike kia me ea li riu. Kei tuu mao pe palani ko o tua ihe kamata anga, pe ku kamata ke whakawhiowhia toa nea maake, a tala noa kon ka maake ke si sumo ne ministry, e na whena pasi ko ia ene ngā ue, pe mo whina ngalo pe mo tala ofa ko ia ai o tua. Kai kia me e ha ata vive yu ai. Poini no ua koko whihanga o mai, te to mai ke toi ofiang. Ki kite ne palofita koko sakalaia. Ta o ni mangeau ki mua pe hoko tala noa ko eni. Ko whelau mai pe sakalaia wa hiva ve siwaka o furu, ke fia lahi e o fefine o saione. Kalanga e o fefine o seu sarema. Wakai, o ku hao hotu iki a te koe. O wanga le rei ia, pe aku ia te ia e whakamo ui. O ku ne anga vai, pe aku ne heka i e asi, moe uhiki o e asi. Pe te umatuhi e sari o te me i whalemi, moe hosi o seu sarema. Pe e motuhi pe me kauwhana ki he tau. Pe te ne rea aki a merino ki he hiteni, pe ako hono pure anga e me he tahi ki he tahi. Pe me he vai tafe, o au ki ngahi ngata anga o mamani. Ko eni tofu pe, rea ke e palofita, o kure koti e tohi kono maa ke vai tata, ves ula ki, ke ves no ngō fulu mātaha. Ko mea pe ko hanga o wheto mai he ni, ko whaafanongo i ki fwoi kupu i rea ko ni. A whio e o tua, a ngata anga me ka mata anga. Ko roto e to ki tāna ki at peki ai. A whio e o tua, a ngata anga me ka mata anga, mohono whakaiki iki. Details. Me a hono koto pe, mui, ya me ia te ha ata popo uri pe vei iua. Ko eni hono koto pe whamatala kia i e wholofola. Hanga o tua a whio i hono ngahi, me a hono koto pe. Te hoko atu ke poini hono hoko. Whikau tuke si suo ngā konga ke nao vete mai e asi. Wa taimi kana alo toa i o ngā konga ko ni, mahalo pe tai nahi tau whakaukau, koe divinity ene o tua une o a whio i pe mea koe hoko. Kau hei kau tala noa wholofola tō lahi o nau pehe i whakaukau koe ni, i kai, nae osi ma teu pea e ki ia. Nā ne whai e mea hono kotoa pe, he nā ane hanga i loi, ai mawhasia mo mafa tuki o ngā ue ne amanaki ko ia kene whai. Hanga na ora ke nei, tala noa ko ni mau inga ku ne hanga ia, o whotu mai fwoi tō, ke hoko toi e tōnga koe ngai tala noa koe hoko mai. Koe ne hū koe koe ki Jerusalema. O si mahino piki he iki, koe ne lue toi pe ia ki he kolosi. Toki hoko mai ngai mea ke he ia. Ka koe ne kamata i mea koe ni. O si mahino ki te ia, ai ku anga koe tano. At koe ngō tangata, koe whihui koe nei whai koe kau tangata koe nei ei, koe hao uhinga mo vete ai. Pia ka taimu nana talangi ai koe ngā koe awe ke e ki, nana o si ilo pia ki nau tolu, ka nau tatari,
ko fe taimi avia ye asi ai pa ko taimi ko na o mai asi ko fe hu ko no hoko me anina fi ma o si su ke he ka asi ko talo ne tala no to ya ma ke mo ene fononga lalo holo malau mai de holo me he kolo ki e kolo mo feitu ke feitu ko mana tu ia o ki i tala vou e taha i okalani ko ma filo ki pe ko ni hanu mo ne tala mai masino ke ko mantu i tanga au e mafanga e ku fo i talu e lalo e ku fo i ko e talu e holo a ahi kai ke ko me ko fe hu ko mai me ani na fu fe ma o siso ko talu e ne kamata ne ministry mo ne lue me feitu ke feitu ka kono uinga ko tahane tu ku holo ai ka kai siu na nga aki e kau tui ko nau heka i e asi he kai ke ulave laha i hen ka ko taimi ko na fononga masisu mai ki palo pare masi isi hen ko ki palo mahalo pe te upe ko ki palo pare masi isi ka ko palo pare malahe ni to ya ma ake ka fe mai no aki ko ia pe ko wrong interpretation ko o ngahi me aku ko talu ni tala no ko misaya na ke he na mahino na toria misaya ke na mahino na toria misaya pe ko tahaya ngai uhinga na fenga ta ia si kai ke hange pe ko na lave ko kia ne nai na na faka kau ko ha o si su ko na tu ien ke ne hu i na tolu me na po pula ko ke pure anga lo ma pe ngai fonua malohi tala no akon ko e palofita mahino pito pe ta no ia e palofita e anga le anga vai tene iai e merino iai pe mo ngai fonua hi te ni ka kina fanga kina hanga na tofa tonga e ta faaki ko ni kai hoko to ta no ka ma ke tala mai na fola yo na ngo ngai ko fu ya la mo ngai lau i akau e taimi ko ia o ke ki whakau kau he ni tako o mai e toke tape ke whakakato e konga ko ni ko tau tala no ko ke salvation pe ko whakamo ui me anina e me na fihalaki o ke fihalaki o tuai na ke hau pe o tuai a sisui i ene misiona fai whakamo ui kai ke na hanga na to whatonga ko ni ha ere maana ke whakamo ui ki na tolu mehi e nau wanga hala ka ko kai ko whakamo ui na tolu be malu ngai pure anga ke na ke hau pe ki ene misiona ngawe misiona fai whakamo ui ka ko whakamo ui na tolu me na ngai anga hala whakaukau na tolu no whakamo ui na tolu me malu ko ia o ngai whonua ke he whakaukau e taha te ki hoko tupe ki ai sunia whamore more ki he mahi vesta hataha whatongai ko na waa pe koi ki Jerusalema pe koi huat ke wharelot lahi mamata ki ngai mea ko nei hoko pene mawahi e me ai ok me whamatala ko whamatala mātiu ia nei hao pe koi ki ai pene whakama ai be ia tempare ko ki whakaukau ko whihanga to mai he ni mahalo pe tau mission na tatau ko to pe mission na whai whakamo ui ko whanongo ki kupu irea ko ni ngau e malo pe ko work hard ko mea ko whatonga e he ni o toi mahu inga pe mo work smart palani e o tua e si su ne ngau e he ko ia ne hanga control ngau ene taumu a ko ki fai na ke ne aula tu pe ko pe ne to e pe hoko toi pe kamata ngau na ne whakau kau pe tau ngau e o ia e palani whakalelei ai mea hono ko to pe wai taimini iu ke go according to plan e tau ngai ngau e ka to hanga whatonga i heni le soni ko ni pe me ha ere mai ko sisu na ne kei pure ipe in command a situation ni na ke ne hanga tukuangi ke ne hanga we sia ni ngau ne vai ma te ngata pe ai to taka to ya me to mono mai a nai yang malo la ia tu e fikau mahui ngai ta whakatala noa ki ha ere mai a sisu i e asi loto Jerusalem ko konga whaua si ko e aho ko i ni tala noa i ki he whakatoko ki lalo the idea and it's true ko te nofa whakaukau ka pauna ko e alo ki ta o tua te hauen ki Jerusalem ante u kofta ki langi langi ki sari o te afi ke he kai o ali foi loto Jerusalem
Pe mai mua ha o se lupi me ua ke na fatau. Pe tu wa ke mai mua Ilaisia pe mo Moses ke na whawhi ao o Grotto Jerusalem. But he didn't. A koe e whihui o tō ai ai le so ni pe he. Ko hai mea mahu inga e loto whakatoa ki lalo. I e mo ui ai Kristiane. Pe tau te fito e taimi. O tau manatua ai Kolosi. Ko tō taha whakatoa ki lalo whanong. Listens. Ko tō taha whakatoa ki lalo ne ilo ia. Self-aware. Ko tō taha whakatoa ki lalo i kai ke tomo tomo. Self-disciplined. Ko tō taha whakatoa ki lalo o ku malava ke a ko i teachable. Pea o whaingo fua ai ngā ue. Pea o lere i matangi ai ngā ue o ka pau tau mao hakakai taki whakatō ki lalo. Pea mua kai ngā lotu o ku whakatō ki lalo. Ko e pango, ko e anga vai ko e unganga whakatō ki lalo. O koe ko ha unganga e o whakanatula. Ko tau natula whakae tangata o i kai whia mau ke tau tōla. Ko e teimpe o ku lerea ngā hi pangai sporti, ku ngā whia au hi. Ko tau whanongo ke tonga e lolo na tōla. It's a reminder to us. Ko tau natula whakae tangata ia. Tau tūri ho tau tonu hia e taimlahi. Ko taimi o mahu ingai ko e Kolosi. Taimi pe o tau sio ai ke Kolosi. Ko e whamanatu ia. Kia te koe pia moau. Ko e whamanatu. Fis mua taha ia. O hatoko taha na e tonu hia. E niet. Na e lolongu pe. Na e whakatoa ki lalo pe. O hange ko e lau ko koa paula to ia Filipai wa he ua. Vesiono luelue ai ke vesvalu. Ko ia i ene i he tatau me o tua. Na i kai pehe e ia ko whaao. Kena taha me o tua. Kana ane whakamasiwe siwa ia. O ne to'o kia te ia ai tatau me tamai o eiki. Pea whanau ia i he tatau o e tangata. Pea ko ilo ia i he tatau o e tangata. Na ane whakamo ulaloa ia. Pea talangofua ki he mate iyo. Ai mate i he Kolosi. Ko sio pe ke Kolosi Kristiane. Ko e whamanatu ia kia te koe pia moa. Ko e whakatō ki lalo. Mati wani ma oku a ana ai pule anga o langi. Unu ia e whakatō ki lalo na tola pule anga langi. And yet, o koe ke whakanatu la e. Ko e whamanatu, ko e aho peu whengata ai whesi ho tau loto. O na angalo e Kolosi. O ne lau ai himi ko e Kolosi. Pole anga ia. Ai mo ui. Ai whikau tau waki a hoko. Tawa noa mangi ke whiki na hanga e kalaisi. O whakamala ia i te mwere e soni. O tau wako mea. Malo o pito e toke tātu pe mua ke hoko atu ko e i hono tari ai whihui ko ni. Ko tau wako mai fuki e tohi ko maake. O kaua maake i he toko taha kune ngā akilahi ki staila koen koe. O kui he taimini ko inclusio pe koe sandwich, pe koe whamatala pe koe whakarea pe ke te mahinange, koe ki sandwich. Tau tau ilo pe ki nā tūla koe ai sandwich pau ke ai ki ko ngā maa i lalo. Pea te toki whaiteria koe hae te feelingi ua kau tamau nau whiri, pe koe pata, pe koe sisi, pe koe siamu, pe koe hānau mea nau whaiteria ki ai. Kau ku pau pe ke to hiri whama ki ko ngā maa i o lunga. Ai koe nā tūla whaina tala noa koe ni, tau aslai pe ia toi tapu koe ko maake pe, O ku kamata aki a tala noa, pe awhi a tala noa mea kehe. Pe ne toi whakaose ke pe a tala noa, ka paupu koe tala noa tatau tene whakaose ake, ko a tala noa o ku naongo tatau, pe na simila. Ka tau hao koe ngoi ki he konga hono hoko ko e ni. Koe aho ni koe hono ua. Koe aho ni hono ua, koe whanonga maina si supa me kaua ko ngā, me pe tani koe whakataungu atu ki Tempare ki Jerusalem. E tala mai mahino pe i e tala noa,
ko taimi kona na whalama, wai me ala lahi ni tolu ko whihanga o whamala ala mai ke tau tolu e kaunga Kristiane pa mai kainga whanonga urua ki, ha mahino he ni tangata o sisu e ne whieka ia. Whieka ia, mahino pe ki tau tolu, hono humanity, na whieka ia, na whie mohea, na ne tangi, na ne vai. Ngai urunganga ni mahino ki tau tolu tangata ko sisu. Pa koe ni utala mai mahino ma ake whieka ia e ki. Whieka ia e ki urua ki ia. Ko hono ua, mahalo pe hani te na whakaukau, ngari na e ala ta e whakalao e a sisu pe na e kai haa nai. Kau lawe pe kene wholofulai le vitiko ta hiva. Ves hiva, a wahi ua tolu, ves ua, te utalo nome ua tolu, nei ke kua kai haa ni. Ko mea ni na e, anga maheni pe ki ai talu pe me whokawa motua. Ko whakaukau koe hono hoko. Whakatatau ki he lawe ai kau teolosia toko lahi, kau ai e kau nanga. O nau pehe koe na tula to tonu kono a kau koe whiki. Ki mua ke whai lau mai, pe koe haa mai ko hono lau. Ko pau ke to mua fisi mai ai fua ia. Pako taimbo asi mai ai e lau koe ia o e whiki, ko te sio koe me mama oku ka pui mai e fu o whiki e lau, o te osi whakate tua ki ta ia, o tonu peki ia e fua ia iai, ka pau peu kai ke osi mateu pe motu o whiunga ki he kai, at least o iai e fua ai. Konu tala mai e maake, ma mata mai me mama o iai e lau. Ai os mahino peki i tau tolu expectation ko na ia tek nau tolu, o tonu ke iai e fua ai. Toi pehe mai a maake ia, na ikai ko ato uka ia o e whiki. Pehe tō lahi ko ki excuse pen. The fact na os iai e lau, na tonu peki iai e fua ia. Na teki te ha te uhinga ia, ke te tānaki mai iai, he iai e lau e whiki. Ai na tonu peki iai ano, hono hinga. Te ngata heni, ma tui whoko ki sanuisi e hu mai e toke tā ia ana yang, kau whakalakau ke ukonga maa hono wa, o se no anga ko sisu, o tala tuki ikon ko pe kone whamala ia, ikon ko whiwhiki tala sisu, kono ngata en, he kei te ei ha taha tene kai ha fua mea te koe, o lau kuonga. Pena uo nau tōri ki Jerusalem. O nau tōri ki Jerusalem, pa koe nau whoki mai koe, koe nau o koe pongpongi koe taha. O whongi atu e pita talange, koe whiwhiki e na ku mate, anga fefe nau ilong mate, tala mai nai mate mei hono aka. Peta whoke kerewa si isu o ne oange rea ko ni ke te ngau tō. Mō mau e tui ki he o tua, pia whakamatala ia si isu ia. O ia mo mea lahi e ua lawe kia si isu e ne tari. Urua ki, ko e tui mo e lotu. Pia ko hono ua, lawe si isu ia kaua i e tau veste fito ko koe i e tau reso ni koe pongpongini. Vesiwa ano, io vesiwa ni mapeka i ko mau tu o lot whamore, o ka pau o mou kovi ia taha. Kau hiko whamore e ho mou tamai, o ihe langi ho mou ngahia. Pea ka ikai te mou whamore, pea ikai whamore e ho mou tamai, o ihe langi ho mou ngahia ngala. Tala no hena si suia ke whamore pea mo e tamai. Sai, mahalo pe whakaukau tō lahi, hanga si suo ki ignore ka kene maha re soni pia me fuwhiki. Ikai. Te uloto pe ki wanga o mai pe ki whakaikiki ko ni ka wakore soni, ka mai ka wakorofola. Ka tala noa koe si su ki he tui pia moe lotu, pia ne tala ange koe malo, koe tui tene lama hiki mo unga mea whitu kia whitu. Koe rea whakatātā ni pe koe proverb, palovepi. Nei, mga maheni pe kau siwi e whanonke, tui malo iu ne hiki mo unga, Pako hia ne tala noa koe si su, koe tala noa koe ke mo unga. Ngari une hanga whawhawhonga mai ha mea, o une hanga whawhi atungi ai, e tau whanonga. Mountains, Ne e ongo mo unga ua nei, te ulawa peke o mai ki whakatātaa ki konga koe, urua ki. Lolo tonga whihanga ngai e na si supea mo i kau takilotu siu. That can be one mountain, koe mo unga ia. Ka pehe si su, i he tui pe mo e lotu, e lava i kuna aki ni. Ko hono ua, teu eni ke hanga si su o ange
ai whekau lahi ke ne kau a ko ngape ko ta Great Commission. Na ke ko whekau nei whaingo fua. I he tui pe mo e lotu. E lava ke na wa usia ki ai. Ai e whakakato ngā ue koe ni. Ka wako wholofola. Ko tui pe urahi ngai mo unga mo ui u tau whianga ngai pe mo ia. You can name it, eh? Kai au ke he pe ngai mo unga a mo ngai mo unga. Ka ko mea ko te ko ngongo le rei ko te o atu. O ku kei whanongo pe ai o tua. Ki e tau ngahi lotu. Paku ni kei awhio i pe tu unga wa o kei e tau tui. Paku ni hanga toko ni i koe pe ne toko ni i au. Ke lava ke remove, ke hiki ake ngai mo unga ko ia. Kai whakata atahala. Ko te whuki mai ki tala noa ka si suko ke fufi. I mātiu vai fitu vei sua no pe no wharea. Ko ia te mo ilo a ki nau tolu i ho nau ngahi fua. Ko expectation ene eki. O ku whai lau e fufiki. Therefore, o ku totongi e i fua ia. Vai fitu vei stahi wa. Ko e a kau ko tō pe i kai tupu ai fua le rei o ku tāhifo pe laku i ge afi. E hoko atu pe. Vai ua torupa mo vesi wa fitu ke ua walu. E mala ia a ki nau tolu ko e kau tangata tohi, mo e kau whaaresi, ko e kau mālua loi. He mo tatau mo e whanua loto ko vari hine hina, ai au mata le rei mo oni itua, ka au whonu i loto i ngā hui o ka kai mate, mo mea whali e ria ko tōpe. He kai ke tala no whai ki heni, e toki lave mai te ukore ke toke tā, kene toki lave mai anai ki ko ngā pulu ko i loto ko ki sanuisi. Ko tā no pena ku ke ongo ko ngā maa. I la lopa mo ki ko ngā maa ko i olunga. Ko ngā, e toki maho inga maari e mo mahino maari ke tau tolu. Osi kon koe konga ula kipe na hoko koe ki Jerusalem. Kau hao ke konga wha osi. A uhinga nai lawe a si su ke wha more pe mo tamai. Ka wakare soni ka mai ka waka fola i he hoa ko e ni. I he na tula hang behe to lahi ngari nei rea malohi a si su ke fufiki. Ko whatonga i be kuhala ma u whatonton be. Ko taimlahi karistiane i ahoni. O ulahi nge peta whemo kina hano tala noa e ngahi. Le rei, anga le rei, anga vaivai, anga malu, asisu. I taim ta tau te tala noa pe wholofola ke the wrath of the lamb, peko hou hau e la mi. O kuai pe taimi uhangai e la mi, e ki draw the line. Lai ne i mai ke mahino. Ko tala noa ko e ni, ko uhinga ne hangai e si su o whai e rea ko ni. Pe i atakai pe kakai siu, ka pau ia hata mai o ku i kai ke ne ako nei kina, pe te ne valoki, pe ha o tau dea i ne whanau whatata ko tamai au vai vai. Ko tamai au māloi ko pau ke ne, ako nei kina ne whanau, valoki. Pe ka pau whe mau ke tau dea i nau toro, o ku ne tau dea e. Ko tungan ko na o kia sisu, ene draw the line, pe mo fufiki, ko i whakatata ki kau siu, mo kau takilotu ko kau siu, to whamalala mai to ta, kau hao ke ki whakaukau ko ni whamawapo, kau ngā karistiane, ta wala si i aki pe ne o whamo e ni kere si e taimla. Kata mana tu i pe, au iei pe aho ngā tae. There comes a day, he kai ke tau kei pehe e pe o tae ngata. Ko ne uhinga ne whai pehe, he kono whina ngalo, it's a wake-up call, Ko no whina ngalo, ke tau ahake o, liriwa mo ui o fo ou. Ai ko uhinga ngana ne whai e mea ko niko ke kausiu, whemba o pe ke whai hali riu. Ka te u lolotonga koe e tala noa ki ai, toke tā whamore more, ka ke tala noa mai be mua, ki konga pulu kon kou ki e takisa nuisi, hanga koe si sua whakamata tempare, ka kutui whapapau ka hiriange, ho lave mai ki ai, mo re son te tau ako pe me ai, e mahino maarie, ai tā noa koe e fuwhiki ki e tākatape. Malo a pito toita. E whiwhikau.
O ko mau be ho mo ku whakamatala. Ka ko mari e ia ho tala noa. Apa o ke hoko pe koe, pa ke hoko atu pe koe ke konga pulu. Tau, tau. Tala no mai to tangata. Pe tu pe mo ke whamatala ke ngaka ke tu ngaka ko whakamari. Pawe pe. Ko e whare lotu na e kamata e lotu ai whanawa Israeli. Ko e whare whiktaki. Whare lotu ia. Pea ke te ke lau e tohi kokoa exoto si vai whanoa. Pesi tolu wharu e rue ke pesi tolu waru. Ko e whare whiktaki a koe ko hawhare na e tu ma. Me vesi hono tolono pia ka to o hake ai ao me ene whakamarmaru ai whariwhitaki na e whanonga ai whanawa estelio na ngai whanonga koto ape. Pia ka pau na i kai to o hake ai ao ai au tō mau e ao i whariwhitaki heke ke te whaha aluhoro. Ai au ke whariwhitaki na a eva na a whio ai a Sihova. Na hiki te niti holo pia Sihova whakataha pia mo ene kakai. That must be clear. Toiko wa Samuela wa he fitu, le ko tia e Samuela. Ko te vita ia na e tauta utu i hono palasisita pia ne whakakaukau. O ko no fau he palasisita. Ka e awhio a Sihova ia i e teniti. Te ulanga e te mpare a Sihova. Long and short of that story na taagi Sihova ka te vita, ka i gelanga ko te mpare u toto nima. Ko Solomon e te nilanga te mpare. So what does that mean? Ko taimi pena e langa e te mpare, e atamai ai whanawa Israeli, o nau hau rewa ki Jerusalema, o nau au koro mai ki Jerusalema, heu i Jerusalema ai tempare, ai i tempare, ai whakamore ai keresi, o ku mau katoa ia i Jerusalema, ko ngako i tempare na e tuu i Jerusalema. Taka pao leo ke nofo koe loto Jerusalema, whai ngofua, o hau komu ho whei lau, he gai pe mon manu ia, o ku ke tauhi, tari ke katoa nga laka atu. Ka paulema ke whanonga mama o mai koe. O ke hau ko ia mea wheitu mama whakahela ai whata mai e lami. Pe koe pūru, pe koe lupe, ke hau muia ke tempare. So, what happened? He taimi nai tuu ai tempare, pe mo ngai katoanga nai whema oi ke hau, ai kakai ki Jerusalema ke katoanga. Hoko lewa ai temparea ko hangia waki maketi o ku whai ai whewhakatau aki. Tau mo mahino i peko, taimbe ku hoko ai tau konferenisi tonga. Tataha totongi e i ka whakalaka e totongi no molo. He whia ma ui tataha ko toa pe. O manatu i pe, u alatu ki tonga. O uru atu whakasiosio i ka. Foi mata i ka tolu, tola te au. Paanga te au, foi mata i ka tolu, O koe ke uiro pe kei paanga te au, i taim konferenisi pe i kai. Tulo wat po koe kau taa, ke whanua. Mahino pe. Se peu koe ko konfenisi, rafu peu koe ke ilupu ko sas peu konfenisi pe. But that's what happened. O ka taim pe ko hawa koe koto, katoa nga laka tu, pe koe Passover. Ko tataha to tongi ai mon manutu lo watu. Ai ko whai a koe whei lau i he tempare, alu ia i he lang lau. Pea sai bea ki anek nau tolu koko tu maari te nau lava afford hono to tongi ai mon manu ke whai a ke whei lau. Ka e whaka ofa ai tuku hausia, ai masiva, ai wito, ai tamai mate, he kui kai ke lava o ma ha mon manu ke whai a ke whei lau. Ko katoa ungai talanoa e wholofola. Ko talanoa anu asia e ita, asi isu ue. Pia na e hou hawa e ki, i talanoa koe. And the question is why? Mea ni na e hou hau koe longoa ia. I longoa, whare, oi tempare. Mea ni koe hou hau koe uri, sio ke whakabonu manu, koe nana mu, hufanga he whakatapu, koe wheitu, whaia e whakawhitau aki. Whakotu wate whakaukau. Koe hou hau a kalaisi, koe mamafa ono totongi ene keresi. Koe me e hou hau ala.
ilo ngai te ke lau ko tala noa luke kata mati vai wata o sianga no hanga isi isu o fufu ai tempare pe alu ki tua ka to ai kakai na na fef katau aki he tempare vesta hawa vesta to lu pe hili hono hanga isi isu o tuli ai kau fai whakatau pe mei he tempare pe na hau ki a teia i he whare lotu lahi ai kui moe pipiki ai ni ihi he kai ke na wa usia a ene kele si fu mamafa hono totona whakama ai tempare kai lava ai ni ihi o amanaki malangi ke ne ausia ke na wa usia ene kele si Amen. he kai ke ngatai to e hau me whana uia hiwa Hosanna 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 i he tui he whikau te tatoe whuka pe tawa ka koe uiro peo ke nofu ta me whakau kau ke kanu mate o si whakamatawa tau ia ahe uhinga ai whai ai si isu hono whakamaa he whikau whakamari mai ang whakau kau e ko mawhana whakamari mai Malo whakau kau e pito o le ma toke tā mua nahi. Te whoki mai pē o kuongo ke te au, Ko e tala noa ko ni he kai ke tau sio pē ki he kau siu pē mo kau takilotu. This applies to every Christian. Me. Ke karistiane ko toa pē. Mahalo pē uia tai nahi tau hange pē ko fufiki o. Ha mata le rei mai pē lau. Ha mata le rei mai pē lau. Ka koe whehui kon koe hoa ko ni. Koe ha e fua. Pea ko wongo e au ke te au ko whaiwhikau ho tō lawe i mai e toke tā. Nā ku ngāri wiaha taimi o tō no e fua whatongi au whai ko i ngā koe kakaia eiki. Ma mahi e asi isu ko i ngā koe kau taki lotu kau siu. O nau whakatau mama whai. Putting a price ke resia eiki. E ke hanga eiki i au o tau mua pehe. Au whaampe taim nihi u kai ke whai o ngā ue te urea peia te au. Ke whai o ngā ue, ke whai o malanga, ke whai o wakonaki, ke whai o lotu, ko ha mea, ke o ngoi ai e hani ihi o ko hanga o whakatau e ke resi pa moe tāpuakia eiki. Ko uhinga ia ko wharea, that can apply to ke kau karistiane ko tope. O tau ha mata le rei tua, kau whewhe nei e tau tō o ngā whai. O whewhe nei e tau tō o ngā mo'ui. O ku hohoa ta tau nei, pe hohoa ta maki. O ku whenā pasi nei, pe o ku wā ke o sio mai ni i ke ia ilo. O ke kia hohoa ta tau ia e rea, pe mo tō o ngā mo'ui, pe mo i malanga mo i akonaki. Ai ko whoki mai koe ki he mamahia e ki ia ne ako naki rewa ke nei kau wakonga tui mo e lotu whale rei o nau wāpe mo tamai o koe ne o whaen o kune whai e ngahi mea ko toa ko eni. Kai ke loto i ke more ata. Sike te whau heni ke toi ko ngā ue vai tātou luves whao no. Paula mo pane pasa. Nā rea ki koe ngā ki kau siu. Ko ki mau tolu na mo whawhisi ngai e. Ko ki mau tolu na mo whawhisi ngai. O hao wai kia tuunga. Ko ma wa o mai matolo malanga ki kau sentaire. Kia ki nau tolu kon koe. Toi mana tui ko ngā taha koe. Konga koe nei whaiwhaka tau a ki koe. Ta whaakia koe nei whai e lotu koe kau sentaire. O pako si ola tau koe ke lopena nau toi lotu na toi whehe. Ko os marketi e nau ki ta whaakawhai anga lotu nau tau. Mahu inga ke e ki. Ai taha kotoa pe, mo tuunga ku tau iai, Whatever ai situation pe mo le volo tau iai, ne kai ke whiriwhi, koe taha ia whim ko whatonga e tohi ko ama ake, e ne whainga e ki ke mahino, ke ka wakonga mahino ngata a, ne kai ke hao pe, ke ak nau tolu, kana toi maho inga pe mo kau sentaire ki ene ministry, Kai ke kumalo apito e sunia e toke taha lave mai e ta whaaki koe ni.
ka tu mo ke hoko tai pe awia ke ta ko nga hoko ko ni le soni oui, oui, fego aki pe mo mawhai ko si su ke ne wha maa ko tempare oui, ko pongpongen ko hono tolu en taung tanga unu mamari e pe e algo e le soni ko nau whanonga man ko osin ko nau sio ko ke fufiki pe nau hoko tai pe ke tempare awen ko no hiri nei wha maa tempare ko nau atu ko ahon ko hoko ko wha fehu ia ia fehu ila lahi ne ua ko i pure mo malo i fe o ku ke whai e ngai me an pe ko fehu ko hono wa ko hai ne tu ko malo i ko ia kia te koe ko fehu ia nei whai ka pate to e foke au ia wha ma opo opo o kai ke ilo ia pe nei hu me fe e fehu i ko ni ko o se ne wha mo ui anga hala ai wha more more anga hala si isu o se ne whai e ngahi mana o se ne whai e ngahi wha mo ui o si mahino o pito i peia me ai ai mawhai kon koe na e ia sisu kane hau ia koe ni ia o whawhehu ia tu ia kia te ia kau taklotu na ke lawe ane nai we mea ko pick up ai ko tu o ma o ku mari ia ko nga koni talanoa ke tu unga ko ia e furia ko ta mahino u whanga whakatapu ka pau koe ko areu sai ke nga aki o wau ka taimi pe mo tu unga o ke taimi ni iu kai ke tau ta mahino ka kui kai ke tau fie mahino oui, eh oui, ko tala no ko ni wai ki foi rea pe ta ko fa no truth hurts oui, ma mahi mo oni oui, ne kai ke na fie iro na to ri ke mo oni oui, eh kai si ke tau ke ya la pai ai eiki fehu i e si su ene fehu i e funga o i fehu i eh te o mai ai tari ko ni me tohi ka ma ake vai ura ki te foksi ia ke vai ura ki ves fitu ke valu pe na ane malanga o pehe o ku mui mui ia te au e toko taha o ku lahi kia te au ko no no o to vai ona o ku ikai tau mo au ke upunou hifo o vevete ko mo oni ku au pap taiso aki mo tolu ai vai ka tene pap taiso aki mo tolu ai lau maari e ma oni oni ko sen pap taiso ni ani na to ai fe hui ko ya sisu ka ke nau fie tari so ko nau tari na pe o ku kai ke mau ilo oui, ka ko no mo ni o ku kai ke mau fie ilo eh wo asione kataki vai uraki vesi wa hiva pe ko aho na ana fe holoi na mamata asione ke sisu o alwange ke teia pe ne pehe vakai ke lami ai o tua ai aku ne ave ayanga hala a mamani o si hanga pe siane o pu aki mahino mai te hau fa asi pe ke vestolfa siane vai uraki vestolfa pe na aku mamata pe a whaka mo oni ko e alo eni oe o tua. oui, O si ilo kotoa pene kau taklo tu pe nau whae nau whehui. A wherewa si isu o whehui me i e sione baptaisa. Ko e tari koe ke whehui kon koe a si isu ka pana nau tari. Ko e tari e peia ki e nau whehui. Ko hinga ne kai ke nau whehanga i o tari. Hena nau hanga ilo i whapapau. Ko nau tari pe whehui a si isu. Ko tari tatau peia ke nau whehui ko na nau oangi koe ke a si isu. O mai pe ki whakau sometimes, not sometimes, ko time ko tau pe, many times. mamai au pito e mo o ni. Oui, O ka time lahi ko time ni o kai ke tau whie ilo ki he mo o ni, pe tau tush takai holo, vilo holo, beat around the bush, Ko mea kou mamahi, he te tau toi en up pe o mamahi pe ai, ko kai ke tau whie tari e mo o ni. Ko haina e ue sia e ni. Ko kau takilo tu pena nau whehu, na nau whai e nau whehu. Te ue sia pena o tolu i ai. Mahalo pena ko taimi ke tau tari e mo ni. Taimi lahi. O whai ngata ka tau tolu ke tau hanga tari. Ai mo o ni e tere ta.
Kako manawa sina tau hange pe koe kau takilotu koe ni o mai to fe ui pe tau te efihia pe ia ka ke ta hoka tu pe mua ta hoka pe mua ko kore pe mua e to ke tafa mo le more ke tala no mai e tala fata ta ko si su fe la ve pe mo ngo e vai ne a pe mo ngai de so ni pe te tau lava ako me e o ko malo bit Malo atu whewhikau. Pea, ko tau tala noa ko ni tau lawe ape. Ta tala noa, elis ka te au, lawe ape. Ta tala noa ne nai ke mamafa ke le si. But there are many things o tau hanga o whao. Te mila tau ai tau ngai tū whahalo. Whao ia mamafa nge ia. I he mea na totonu ke ia ai. Te minihi ku ia tau tuli ki he tau tū ni. Lawe a ngai lau mahari. Ma tau hufanga pe koi tū ni en. Kawai ke tau fua tau ai tū ni pa mo lau mahari. O ko hiri whaki dia tau te ha. Ke. Tānoa si isu ki he ngoi waine. Pea i he wahe ngā we pea aro e pule tau tā ana ngoi waine. Ka tū pe kau tau ngou ke no toa ngai. Pea taimi ko koe wā tai koe ke he taimi ke whai ai koe ai utu tau pe koe hawesi ai ngoi waine. Whekau i atu he pule e ne tamai o iki ke aru ke kau tau ngou e ke mau mai ai fua. Ala te koe ke kau tohi waine hanga e nau tōru ia. O tā mai e tamai o iki koe ni. Ma tiu wā tāua ai me se ura ke tāu. Pane te whikau atu e kau tamai o iki. Pea koe mea tatau pe nai whai. Te tāi pe. Pe rewa he tangata a ana e ngō we. O tui pe ka pau te u whikau atu koku whoha ke aru. Ngā halo pe te nau toka iangi koe tama. Te nau whakapapai whoki. Ka i he whakaukau ko koe ai. Nau tōru na nau. Tauhi koe ai. Ngoe waine. Koe whoha i mua. Mau e pe tau whenga maari ke tau tama te. Ka tau mau e tau tōru ai ngoe waine. O lawe le suni ke toi koe Isaia waini ma. Lawe palofita ke he ngoe waine a Sihova. Na ane whiri ma he tenga le itaha. Tō. Pea ai moe kere le itaha. Pea tō ka taaki katoa ngā himaka. Pea mi ai. Pea ai pa moe tau ale. Fotu. He lotolotonga o ngoe waine. Pane amanaki atu e mau mai fua o le rei. Whe taimi na e whai ai koe ai utu tau. Mau mai fua ia. Koe fua vau. Koe wild grapes. Tupe mo ke ulawa te tohi koa ua whamatala mi ako hoko watoro no. E stafa ke taha no. Ki mu ani kokono whaka au hai Papilone a Jerusalema. Anongo pe ka ulawa tu. Pea na e whai hala foki ai kau taula e ki lahi kotoa pe. Mo e kakai o whai hala lahi. O whakatatau ke ngahi anga kovi ai hi teni. O nau whakahalai ai whare o Sihova i Jerusalema. Aia na ane whakatapui. Pana e kouna ki au te kinau tolu e Sihova koe o tua o e nau ngahi tamai. Ene kau tawa whekau. Na e tu hengi hake pia whekau. Koe mea i he ene anga ofa ki hono kakai pia ki hono potu nofo anga. Kana anau manuki ki e kau tala whekau ai o tua. Pea tae tokanga ki he ene ngahi rea. Mo whai kovi ki he ene kau palofita. Pea na e tupu ai hou hau a Sihova ki hono kakai. Pea na e ikai a whakamui. O ku toi e tala noa koe nia e whakatokanga. O ku ia e kau tala whekau a Sihova. Tau koe ke whema uia kou. Kau ai kau whai whekau toko la. Kau ai kakai o wofi pe ki a koe. Nau talatu ki a koe ai to tonu. Moe mo oni o ia e wholofola a Sihova. Foki pe nia ke he fuufiki. Tuk mai taun, te whai pe ke li takai. Toi ke.
tuku mai tau fo'ou ke toi whai pekeri takai. Toi keri. It's a very interesting story. Because ko fe hui o se ta to lo ke ai fai fatonia pe hau ai to ta na sia o kai pe ma fa fu ai na ta no be fe ke fu ta ko fai to o tu mai ta un ke te fai ke takai ko fe hui me ani na ke fa ke takai ya e ta u aki me ani ke fai fa fanga ta u aki mo ta u mo ta to lu mo ta u fa e au pe ai ke takai tu lo wa ai ke takai o ka tu unga ko no ai mo ui o i kai ke toi hanga koe o ngo ai mesi mo kelesi mo ofa o hanga e si hova o faita pe kina aki ho mo ui mo faka amua hage ko lawa apostolo ko pita ai langa le rei a si hova e iai ha aho te ke faka tomala pe ke liliu mo oni ho mo ke palo fita aki fa na wa isleti o whangi peo ke palo fita aki tau tolu e si hova whamamai o se ka palo fita pe hoko ma kalaisi ke hi tu ape whanawa isleri mea wea e whatokanga hen ki a koe pa mua lolotonga o take inasi e alo ofa pa mai mesi ai eiki kai koe o winga ia ke whakairi fia i koe ke tui i kai au pito pa koe whakairi fia i koe ke whatomara i kai au koe o tua au tau hu moloti ai koe o tua ofa pe au whakamana wahe ai o tua i he ene ofa whakamana wahe because when the day comes e o ngai rea le ko te tohi whakaha tua whai totonu ke whai totonu ai pe tua ma oni ke ma oni ai pe tua tae ma a ke tae ma tua whai kovi ke nau whai kovi ai pe o tatari e pe ke aho e te whok mea e tae taim whenga maari e o lo tonga ho ke mau whenga maari e komi a sihova ka ke mo ui hoko atu whawhigau tala no mai ke whakawheu ia e kau sātu si a ka laisi whelave i pia moe tue tuu ko haere sono tau ako mea Malo o pito e toke tā hange koe ke whai kei o whakatala noa. Lahinge ta tala noa koe, lahinge ta lave lave a pe he ta tala noa koe ni e. Ai koe tā koreson koe ni koe tā koreson bia ka taua. Te toki tufi e pe ai kau ngā ako wholawhola mo kau ngā koreson ni e hua koe ni. Ka kia te whao ke tari ai te hui koe ni. E kau o wholawhola koe kau sātu si au nau ki kehe nau tōruia e. Ako kono fuafua lawe ien po kone ase ne tohi ko a maake. Ko tau tala no mai peni ke kau taula eikilahi, kau elders pe kau mātua, kau whāresi. Koe whahinga ka kai ke heni na i atakai koe e ka kai siu. O kei ki men ko mawinga ia te ufoken te o mai peke o whatata akeni. Teke ilo he tohi kotoa kosperi, ma tiu ma ake mo luke. Koe whaunga koe nau tohi koe ai ka wākonga. It's in order. O ko kamata ak mau peia pita, pe whaosi ak mau peia siutasi. Ko whehu i. Ko nau mauen me whe ia. Ai o koe te hanga wia fu whanga ai nau toru e nau whaa. Ke he kon ko mo whe paki paki he position ko mo ngai tunga. He koe culture pe nia ho nau aho. Ai koe normal practice pe nia ho nau aho. Me ke koe mea ni ne hanga sisu a koe e kawakonga ko mo hoko en. Pita ma upe be hai be whaos ma upe siutasi ak pe uhinga koe ina ne lama ki iau. Koe mahino pe nia aki nau tolu whakai ki nau tolu. Pe te tau te hau koe ki he atakai koe kakai siu po koe community koe kakai siu. Ne pe mo onia ka wako ngahe na nau mo ua pe mea tatau na mo ua e community. Na nau whakatu utu unga pe ki nau tolu ia.
Eh? Ai ko matakari ne taha ka pau ne tika ki ha whatonga. Ko kau sātu si. Kau sātu si ia. Na nau whaafe paki nau tori mo kau whare si. In terms e nau tui. Ai pe ngai mea na nau kehe ai. Ka whata tau ki konga kon ko o le so ni. Te ke ilo ni pe me tohi ko ia a maake pa mo wahe taha ua en. Ves taha walu ke vesi ua fitu. Nei ke nau tui nau tori e ki he toi tu u. Ai ko tohi ko whatatau ki wholofola koe na nau tauhi pia nau lau pia nau tui ai. Ka urak tohi pe koe nima koe ngā mō se. Pe koe pentiu ke. Pe koe whono a mō se. Urak tohi pe koe nima koe toi tapu. Pe koe toi ngā koe kau palo fita. Mo ta writings. Neka ke nau tui nau tori ki ai. Ka nau haure wau mai e fufo i whehu i koe ni ka sisu. Ko winga pui tua koe na fufo i whehu i anau toluia. Ke whawhihia ki pe whakalaki a ke toi tuu. Tau ki ngata en ko si orota te taimini i e toke tā ua taimini. O tau lau pe haki ko ngā wholofola pe ngata pe ko tau mea o ke tau tui lau tau tui ngā. Pe tau whita kai a ke pe hono tāta kai olo ake tā ko tau pe. I whi ko ngā pe ko ia. Ki whi ko ngā pe ni a ko na nau lau ke talange ko koe le hena sisu. Ko mea ia ko mou he ai. Taki sisu ko mea mou he ai. Ko kaki mou ilo wholofola ka kato. Ko kaki mou hanga ilo i ho o mou wholofola. Ai ko ngā whi tari ko sisu e vesi ua whate ke ilo ango e mea lalai. Na hanga sisu tanga na tō. Ula ki o i kaki mou hanga moto mai no i wholofola. Ai o tua pe hono wa. O i kaki mou hanga mai no i ai mālohi o tua. Pake se ke poto kon koe a sisu. Tari e sisu e nau whehu i. Aki pe ko ngā tohi pe kong nau tui koe ki ai. Nai me malawa pe sisu ke ne mai e tari me kau palo fita pe fokio. Tari mai pe me ngai konga kehe koe o wholofola. Tari e tu pe sisu kai ke mou lau tohi o mou tui ki ai. O talano ke Exodus. Ko Sihova koe o tua o e palahame. Mo Aisake. Pe mo se kope. Pe koe kotoa kau tangata ko ni whatata aki tohi koe a Exodus i ka kato. Koe o tua au ka kai mo ui. O kai koe o tua kau mata neongo ko nau malo loko toa pe. Ka koe tala ofa hanga sisu o ange tari. Pe talange mahino rewa mahino sisu ko nofo hewa ni. Ka ki whanof mari ko ngā whehu i foki. Ai pasi o loko e whewhine. Me kau tau te hina toko fitu. O au ki whakao sipa ka pau rewa te nau e foki ma te nau toi tuu. Ko hai e unoho ki whewhine koe ni. Tari mahino koe e sisu. Ai tari koe ni. I kai ke whai ha nofo a mari i he wani. Uhe mea ni ko pe o mai pe ke tānaki mai pe ke whakaukau koe ni. A neongo pene mahino pe tari aka sisu ke kau sātusi. Mo nau whakawhihi nai whai. Ula ki pe angena ulawi ke ai. At times, o tau hange pe koe kau sātusi. Te tau o mai ngai mea ke whawhihi ake. Hili mo osi ko ia koe ke tau whatongai. O contradicte ki fo i konga taha pe ko ia ke toi ngā wholofola e o tua. Ka koe wholofola ia o tua. O ka ia mea ia whi paki ia te ia. O ngā whi popo waki ko toa pe ngā tōria. Ko ki whi konga whaaspeko whi tānaki mai i ta konga koe ni e toke tā. E whi i e toke taha. Pia ka pau koe tāri e ia. E toki mea ta e ori moni nofo hewa ni ia ka pau koe ke whanofo mari. Koe mea pen ko hanga ilo i. O kai ke uhanga wia ilo i whapapau. Koe koe hafu e ngahi nā tula. Koe koe ngahi nā nunga. Koe ngahi mea e hoko i he wani. Koe mea peko ilo i whapapau e au. O le reia nge mo ui mo mea koto pe i he wani i he mamani koe ni. Peka pau koe fuaki. Koe mnofo mari koe mea ofa fish mu aia ai o tua ki whahinga tangata. Pe tā au iai e mea ia. O kune teu. O toi le reia nge heni. I nofo e mau i he wani. Ai koe mea peko whio mai. Tau whalala ki e eiki. Tau whalala ki ai e kune iloi. Ko ia peu ne awhio e le rei ma au pia mua.
Tane whakatupu koe, pia ne whakatupu au, pia ne ofa ke te koe, pia ne ofa ke te au, i he whunga peo e ta whaianga hala. O ne whi lau i e ia, ke ne whakamo ui koe pia moau. Pia ka pau koe ne tala mai koe ne teuha api mo tau tolu. Tau whalala pia tui, o kule rei ange hono mea ko toa peo ona. I ngahi mea ko i tau mao i mamani koe. Maa koe ki Malo. nanaki peia e toke tā malo. Te o hoko toko te peo i konga le soni. Ai whakawhihi pe koe kau whaare sinia me kau heloti ane. Na nau ha wa tawa pe me vesi hona ta wha. Pea ko nau ha, pea nau pe ke te ia eke mau ilo ko ke mo oni koe. Pea ku ikai te ke tokanga ki a tangata, he ikai te ke whiwhi mana, ki e tangata ka ku ke ako naki ake ai hala o tua i e mo oni. Tō lewa nau whihui o se hui whakahi ke heke. Tō lewa nau whihui. O ngofua ke atu atu hau ki a sisa pe ikai. Kana ilo e sisu e nau maalua loi le pehe ke te nau tō. Koe ha o mo ahi ahi i ai au. Omi ha tenari ke umamata ki ai. Ya nau omia. O heni ki ila i panga nima. O tola nima. O to me be. Pepe ko tenari e. Te whiulewa sisu. Koe fofonga mai tohi eni ahai. Aia koe paanga ko toa pe, paharo pe koe tuku whaholo ia me he puonga koe, tau kei whai pe ahon. Koe tau koe Palestahani ngai Palestini o Amerikani. Ko tui koe tau Sirini Tonga, ia ngahi imisi o tau ngai tui, o tau ngai hau i tau. So, pia toa e nau tari, pia nau pehe ke te ia asisa, pia rea rewa sisio pe ange te nau tō, anga sisa ngai mea asisa, pia ange ki o tua ngai mea o tua. Ka weni e fo i solova maari. Ege sisio ke te nau tō. Ko i misi o hai he koi ni, pia nau tari ko sisa. Ko i maari o ka te au hena e toe me foi fehu i e taha ke ege e sisio, kia nau tō. Pia ko foi fehu i en. Ko i misi o hai o ia moutou. Moulava e moutolu ia tala mai i misi o sisa. Ko wiki moulava e moutolu tala ai i misi o ia moutolu. Se nesi vai uraki, vesi ua fitu. Moe ua valu, ua anu ua fitu ua valu. Pena e folofola e otua. Ke tau ngahi ai tangata i ho tau i misi mo ho tau wanga. Tō e ako naki a sisu. Ave mea sisa, ma sisa. Paulewa na ngahi ko he i misi o sihoba. Pea ave ho o katoa, ho o kakato, ave ma sihoba. O fufo i ako naki, kakaha mon. O wa tau whataha pe, e tau mo ui mo e tau whakamama wha, ki he i misi o sisa, he na i kai whau tau tōru, i he i misi o sisa. I hono whakarea taha, o wa tō e tau whakamama wha, i he mamani ko ni tau mo ui ai, he na i kai whatu tau tōru ia, ko e mamani ko e ni. Na e whatu tau tōru, i he i misi o sihova, pea o ia i e mamani, o ku hanga tu kia karistiane, ko laini, ko tau pule angai. Ko tau fua whatongia o whai e mamani ko e ni. Pa tau ri oa ho tau kakato, ko e uhi, o ia e api, o hanga e sihova te teo maa ko e pamuhau. E whaiwhekau, te uki tāna ki hoko toi pēai. You know, at the end of the day, ko lahi ange kusio ki he whetakai a si isu pia mo kau kakai na tau o nai pehe i ko ako kau matao tau. He me a vā mama o lahi mon. Ai, no ko te sio koko e talanoa. Hange koko ha talanoa to ko taha matu o tua. Mua ki pepe. Mon pe lau ia Isaia. His ways are not my ways. His thoughts are not my thoughts. Koe haa koe whai kehe.
hange ko la ni pia mo mama ai fai keke te ta foki pe ko mea na ke fai ko fra ma population yo ko si te ga ke mo mata he o tua ka ta ki lai ka ta ki folo ene alo fa mo ne mesi ene ke feinga mai ke fra mo ui ki tau to tau ko te be mo ke ko fra osi a ta noa e fai fikau ta noa me nge ke fe hu ya tanga to wi ki kala isi ya mo tali a kala isi ke fe hu ko ya ha me le so ni tawa ko ya Malo pito ternyata ia maake vai tahawan ve si wawalu ke tolfa. E ki tano ano ki na tula ke he me doenga ngai talanoa ko ya e ki tano ane ku whenga pe i e whakaukau e au pe ia ke whakaukau ko ki talanoa le rei taha ni doenga ngai talanoa hono ko tō pe. Ka koe pe ngahi mea ko tō mai ke te whakaloloa ke tō mai ko osilo i ko tō pe ngahi vesi koe e whai kei e whepōtala no a ki e ne pōre pe mo tari ko ia si su ko poini we poini mahu inga ia hen ko whetō mai e toke tā whamore more. Ka taimi ko ke hangai o whakaata ho mo ui ke alasi e lau maari e maoni oni. Ok, ke he go ia. amen amen Ulu a ki be, hanga ke lawe ke nei. O ke whai ngā poto ia koe ke te whakatokanga ia ia tā. Pe ko ngā whalau wharea, pe koe ia poto mawaha ia whakatokanga ia te koe. Ko no ua pe koe ki ai, ka taimi ko ke whakaatai ho mo ui ke alasi e lau maari e ma oni oni, o ku ke malawa ko sio ke mea koe ke sio ke toi ngā ia. In which aini na sio ke e tangata ko ni, at least i anga whakaukau, i ne hangi u take side pe mo sisu, ne tari ko ke eiki, ko mea ko noho ko whuko o mai, is it bad ke te tuu toko taha? Never. Na tuu mawahe ai tangata koe ni. Ko koe ke, ko oku ne mai e pori ke te au wei pe taimu whe mau ke mawahe ai mea au te tuu pe mea i. It doesn't have to be ke te tuu whakatai pe mo toa ngā he taimu ko toa pe. Koe ki tama nia, na ki mawahe a tuu ia o ke he ia me toa ngā e nau kau tama. Eh? In which it's a kafu challenge lahi au pito pen pa koe tari katoa pe ki ai e toke tā o malawa kotoa pe eni e mea pe taha. Ko tokon pe e o tua pe mo lau maari e maana oni. Ai ku whawhoku me koe ke tau tōlu tu unga tau ia e aho ni tau karistiane kotoa pe pea puri ai pe he taimin ihi u tau tuu whataha pe ngai mea keke. Ka e malawa whewhe no tala ai tunga karistiane u tau iai. Te tau klawa whewhe ke tau toi ki for step e taha ki mua me toenga kaunga karistiane. Ai kui pea mahi no i lo i ko sisu eni koe alo ene o tua, koe misaya eni. Instead of whai e pea no whehu ia. Kau nofo pea sio gai pa ko tari pe gai. Whe mau ai tuunga ui e tau mo ui whawho i tui o tau wāpe mo eiki ke whawhi. E ko mahu inga ia he, ko mahu inga ia au he tari koe a sisu. Kai kiu mau hene tari. Katape, kore pe kiu ku hangange o mai e suni koe tā kataki. Maa ke wahe taha ua. Vestolfa katake. Te ulo whihanga po lau mai e whakaose ki pe ko ngako e ni. Pea ko ilo e si suo ku ne rea whakapoto mai. Pea ne pehe kia te ia. O i kai te ke mamao mo e pure anga hoi o tua. O i kai te ke mamao mo e pure anga hoi o tua. Pea hiria na i kai ha tangata e tui whaawhehu kia te ia.
o whakaukau pe a whenai. At least I can be this hangi ko siat ko tangata ko ini. Kayo ke fola mai ki kayo mama o mo pure anga o tua. Pe te hoko ko whakapoto ke toenga. Ke hiri anga pe e whakatau fola ke e ki koe ki toa tahi e whia hui. Kai ke, koe konga ia koe ia. Ka tuk mua ke wato e pe e whia hui whakawasi e toke tā whamore mōre. I tala noa mai pe mua ko ngā koe konga lahi e nia e toko ni peki e tala noa koe ni. Pe malawa whia ke tau ofa ki a Sihova, pe ofa ki kaunga api. O hange pe koe tau ofa ki tau tō. Malola he tu whaiwhikau. Pe ki mau tari, ako ki tātua hoko mawhana lai, tala noa, ai pa malo mua e whiringa ki whakaukau. O spek tari, pa ki aulai pe mua whakamā popo tari e soni, pe a whai pe mua ta whakaosi. E malawa whia ke tau ofa ia Sihova. It's not an easy question. Pena o lavi apena nai te utoi whoki peke tala noa ko ni le soni e wikuosi. He koe whehui ai tangata o ni na ne eke kasi isu ko whe ngai whekau o lahi. Pea moe whehui ai tangata tu maari e ko hae me te uwhai ke umawai pure anga nangi. Nau lavi ea na spela i hanga tonu mai si isu ko en. Ko e mea ni te ke whai. Alu o whakatau. Pero ke whamā po opo wā vetu e tari. E ikai malawa ke tau ofa ia Sihova. O ka pau o tau ofa ia Sihova moha to e mea e tahake. Impossible. Impossible. Whikau rewa e si isu. Koe pauparema e tangatani was not so much a koloa. It's not so much I offer ke koloa. It's having a divided heart. Koe pauparema ia. It's Jesus and something else. Fia ia hona ki pea kalaisi. He kai ke lava tauhi. Si isu pa mo mamoni he tai meta. He kai ke lava falute mai a maamani pia ke toe whaamu ke mau mai pa mo i angata. It's either one or the other. It cannot be both. E malawa whewhe ke tau ofa ia Sihova. Ko e tāri koe ki ai. Ke mua pe Sihova mea kotoa pe. That's it. Ko e whakamua a Sihova i he mea kotoa pe. Maalunga nge ia ho tau ngahi whamiri. E palahami, alo whei lau ai au ke ofai. Ke peke ngalo au, ke sio kita pe ulotu. Sihova, te e ke o fiofia hake, le volo ki ai tui, ke ala mai o toa atu mo ulotu whare. Ke sio kita pe ulotu. Kui kai ke malawa, ke te ofa ia Sihova, pe te toe ofa ia mea ke. Pako taimo u tonu ai ofa ia Sihova. O ki kai rewa ke whaingata, ai ofa ia ke kaunga api. He koe ofa ke kaunga api, o toki malawa pe i he ofa ka Sihova. Ka taimo o te ofa i koe he kaunga api. O koe ke te whatonga, koe te ofa i pe ia te kita. Ka huloa, hulere, humarie, ai ofa ke kaunga api, mo e te ofa ia kita, i he taimi o mu ai, e te ofa ki a Sihova. Koe osi pe koe tafoki ai tangata tu mario alu, ke whakaosi ki tari. Tō lewa whiwhihu ia pita. Eiki, kua mauri aki kotoa eni. Ke mau mui a te koe. Nā lawe i mai he ongo whaire soni o wiku osi. Li ake mari, li ake whanau, li ake ngau e kupenga, waka, tamai na alo whai me whaangota, moia, li ake kau ngā tangata, maheni, kolo, ke mui a kalaisi. Ka toa e whihu i. Ko hawa me o mau he mui a te koe.
do I get? Eh? Pakapati e lau le tari. Tale si su iyo. O ia e pare, liunga. O ku mau I mamani. O ia pare mau lang. O ia mo pare mau I mamani. Ka mau whakataha pia mo e whakatanga I mamani koi. E ke lau le tari si su. O asem fulia whakatanga. Fast forward. Ngau e vai toru was foka si su ilan. Whanonga maa pita pia mo sione. Na whairoa ki pa mo e tangata ko ni koko e. Ai ni koko e he na e pipiki layman. E ve tempare na whai ni kore kore. Pia hanga ke tangata ke sio maa pita mo sione pa ni whakau kau. E maa e mea mi o tangata ni. Pia ni sio whamama o tuka lau ia e wholofola. Sio hiva pita ke tangata ni pa pehato e pita ke tangata ni. Ko e siriva mo e koula. How? I have left all. Ko offer ya sihova. Ko leave it all behind. That's it. Ka uki fie mau ke whakamua mua I offer ya sihova. Ko aki katoa ki tā tau. Ia kolosi. Ka ke aewa pe sisu. Ko tari lewa pita. Ka paureo ke hawa he siriva pe moe koula. What do you have left? Hapea to e pita. Ke fua ki mama ako pau ke hao siriva. Pau ke hao koula. Ka pau ke hao hala ata. Mea penyo ko ma. Ke avea tu ma au. Ko le lau maari e ma oni. Ko mea pe utoi. He ko taimi o ke ofa mo oni a siho. Pe ali aki katoa ai kita. Ko mea pe utoi I ho mo. Ko lau maari e ma. And I would rather allow him have Jesus more than anything this world affords today. Ko me enyo ko mau. I he huafa o si isu kalaisi. Tu. Pia ke whanonga. Ka ke ofa mo onia kalaisi. Ko mea peo toe I he maui. Ko kalaisi. Which means, o ke lewa ke le sonyo I kuasi. Ka ke fie mui a kalaisi. Deny yourself. Pick up his cross. Pai mui a teia. Pai whikau, whakawasi mea tale sonyo. Malo. Malo o pito e taha ne peko ke lawi ke nei whamawhana ta talatala noa mo ta vai aki po lawi re so nipa mo wholofola. Kai ki lawe a peka ku lo loto wangfufo I lawe a. Koe te whama opo me bebere so ni koe mea ko pick up hen e ka okore son ka wholofola. O kuia e mea ku lawe e re so ni e maho inga ko ia o Jerusalema. Ko fukolo lahi a Jerusalema. O fukolo mao lunga. Whamatala pe fe unga no mao lunga o na ia pe mihere volo ko ia so tani pe moe seriko fute uafe whangiau. Ko tuunga mao lunga. Teke lau e wholofola tano I whukamotua tano ko ia o Nebuchadnezzar pe he pe ana nau aluhake ki Jerusalema. Puke pōpula kon koe oi kakai Israeli pe tala mai pe na nau ohifo ki nau tolu ki Papilon ko tungai na e ma olunga koe o fukolo ko eni te lau pe tano kon koe tangata Samaritane lerei o asiei pe na e aluhifo ai tangata ki Seriko ai ko natula ko winga whakatala no ko ni kai ki taho whatonga I ko tunga na e kolo lahien kolo lahi apita Jerusalema whamatala ki ono ngahi whaka ka ko toi tahat ko ke tempare ko pore anga ni si ugo tope ko tunga e ko nei ko e fukolo ko eni ko mea ni ko whatoka ngai ha ere mai a si sui a he asi
fu maulunga e kolo ia, ai fu kolo ia ke nau even recognize e ha ere maulalo mai ai e ki e asi. Na nau fe mo ikina nau tori e si o maulunga, whakatatau ke tuunga na nau iai. Ki a taha e ha ere mai ia hosi pe koha tui, tene liua wha politikare ki nau tōru. Fe mo ikina ia mo ui ia, hena nau, nofo pe whakaukau ko ai nā taha, me whare o te vita, pe koe hako te vita, tene te whou mai eni, kene hoko koe tui, pe ne whakatau atai nā i nau tōru. Kok mana masi e aho ni e toke tā, e tuunga o tau iai, whakamaman lahi, pe mahalo pe whakawhonua, te taha hifo ke ofi, whakawhamiri, te taha hifo pe whakawhoi tui tui. Nā tau whe mo i kina ngai mea ke pe kai ke tau whatonga e tau tōruia. Ai whenga mai e ki ke ne au mai e te koe mo au. Tau sio ma aurunga tau tōruia. Ka kune hau e tuunga. Ai ni kone ne ha ere mai kone koe he kamatana ta tala noa koe ki ai. Koe whakatokanga. Koe whakatokanga ke tau tōru. Ke tau hanga whatonga e nei kui au pito pēa se usare mai mo i kau taklotu mo i kakai e aho koe ia. Ua pe ki ai ai whe ngā unu aki e kakai. Ko nau tolu pena nau kaila hosana. E ki wha irea ufa asikon ko he Facebook ha next minute. Ko nau tolu pena e kaila ke tutuki e eki. Pai taimi ni eu tau whito aki ke he pe tau tunga whalau maari e. Tau whawheta ke eki. Pe tau te karusa e whai be eki. O ka ki le soni whika whaospe whamaupo tō mai. After all, like, utala noa ko tōko ni na e tari e si isu ai whehu i taha ko tō ape. Pe koe sā tusi, pe koe taula eiki, hao ke kakai maulalo, na ne tala noa ki nau tōru. E kainga whanongo, o whanongo eiki ke whehu ko tō ape. You have questions. You have questions. I may not be able to answer. He keke malawa tari de whehu ko tō ape. God can. Tari e sisu e whehui ko tope. Ta tau pe koe, ha tūnga o ke iai, tūnga mo e le volo situation e mo ui anga halau tau iai, yet, o kune kei tari pe. Ne ongo ne whatupu ita ia e whehui e kau wharesi, and still, na ne kei anga maulalo pe ke ne tari. So, koe ki whalotolahi pen, whatever question you have, God answers. O kune tari o whehui. Whambianga e ki o whaita apu i kina e lau maari e hono ko tāpe. Pepe ke toke tā, ko ngā wahe i e hua koe ni, tala monua tu peki ngā ue, o kufuesia hanga e ki o kei whake ato e iwi mo mālohi, poto mo ilo whakalangi. Ka tu peki o hanga whai halot, whamapu opu aki, e tau wako wholofola i e hua koe ni. E o tua mafi, o mau toi whoki mai peki mau whakaosi pia mo awhiona. Hena mau hau pe mau ui tokoni ke te kohi e ka mataanga. Koe kore e houa koe ni e ta mai whamore more. Tuku pe moho lau maari e maoni o ni ke ne kei whakakakato e ako anga e houa koe ni. Ke ne hanga whakatoko toka le rei, whakatoka maari e. Hanga hi mea o koe ke mahino maari e. Hanga hi whehui ke ne tari. I ngahi loto whakafo itui e taha koto pe o mau kau whakatahi ako anga hoa koe ni. Whaita apui kina mai e tohe tā e o tua, ngai whatongia o ne fuesia. Whaita apui kina mai e lau maari e hono ko toa pe, o mau kau whakataha i he o pe e ako anga hoa koe ni. Whaita apui kina mawahe mai, ha lau maari e o kune fie mau e awhiona. Whakakato lo tūmi langina, whamore more e tonu numu e ngāra hono ko toa pe. Kau makore tau puak me rin ko toa. Matunga pia kalaisko alo, kako mau wha mo ui. Amen. Amen. Malo lahi atu whaiwhikau. Ai oko e hoa koe ni. Tofa pe ke hoko ai ngahi whakamatala i wholofola. Me tāpuaki ko tāpuaki ke mo ui. Ki a tāpe ku ne mata ia tōka mani. Ka inga whanong. Tala monua ki a te motoro mo ngahi whatongia o wike whoon. Ke hanga e si hova whaitapu ki na koe. Kia moho whamiri.
I se wiki koni pa ni malu koe. Mo toi mea mai pe tam te tau wika hau. Ke hoka tuai ai ngā hiako wholofola. O kutoku atu i heo pe. Malo mo mea mai. Mo mea.